nguno pone shari shahi madui kwezi izani heza bano gamnijwa ondo nondo ukando heshelezi zana umuswahe dunia wakabane dune hisa bu mwanadamu dunia hisa mnona we hali na rea hiyo dunia hisa abwa mazondo ko sembabi wateza hangu no baba hangu surtundo wateza hangu hali wa hafiliha ni hayasa na wanangu apote yao mwishe video wanifanya juzi na karongozo wateza hangu no baba hangu walio Marseille ndaze mwenye uzaya hotoza hata ya lele ya tona mwanae chofuma jao wakamza nde ampuse ende amtashe mali nde ampuse ende arenda raki yari mabunduki hayasa bumzaze edune hisabu wanadamu edune hisabu maislam kama sivyo pulia ena mduna parale shahada ena mduna lemna kuhahahe tabala bahambwa ena mduna bezalim na kuhahahe bagarona we alama hali liyo dunia naba ino koza kazi liyo garona o ilo harmazenti kamil imabavu yonsi garona o zilo harma emiji hali emiji liyo garona o zilo harma malaho hali malaho yaliyo kabati mranzo ni mwananya wa baba wajirendendo kando woni ndo wana meoda honi watola mo malahoni embrendo rongo mjombendo rongo wa rohabo bausi mwanadamu bomjomba wazonto ndolani wanashaoda honi wajirendo kando wa baba ndo wajomba kabati zilio humalahoni bwandu islamu bwandu islamu kozo hamba nande zilio le bavula Marseille be kwangizio harmu mala ni wonti pia sha Marseille ndo zipi wao zeleshi wao atomisizo nindi ngazili wao je bundukize dezifu wao wana hatu bunduki ndezili lao gazili mwao wana hatu wando hafili hana hayasa yani kumbi awadune hisa amzaze mwenye uzaya woto saltimwa nende uzebange ya hore milioni endo ate harmo kumbi amzaze mwenye uzaya woto za mwana umlele unsoliti yende yarenge mali yende ya wahenyu yonike wende wa wahenyu ba ya bange emzaze kuroda raki bomzaze lo Marseille milioni uitia warmaze nyikumbi hizo kuroa hitwa bomzaze wala ngoro hitwa bomzaze embabe kuroa rakinziro bomzaze umbabo lo Marseille hotoza ulele hata wone mwana hao kutushindo mfahamisha nele bange shande kinyume wojohani sada wana mzaze wojoka mapesa ya haramu wakati mapesa ya halali ilo bange bomzaze ilo bange bombaba tifanye video yono juzi muishia muyono dunia isabo mwanadamu narijijue msafara mle ihorendao tasine mitsana ibada shinji nashikaye tasine mitsana ibada shinji nashikaye bahibo mzaze hewe waliopari bao
mwanzo washekezo walo Marseille bahingwa ndo bala mbaba gono letengwa ilo bala mbaba bala Stalingrad ne fijo yilo ngo hafili hawo waunike hiyo unike hawo azikaza zifumbo leo hamba to wanrenge leo hamba waheri leo hamba mjanro yonde hali wakaza oze nguo zifumbo gono letengwa ilo bala Stalingrad hamba bala ngwania wembebo unike so 20 yabo unike jawama 10 yabo unike jau wadwazo kabano dune hisa na bala kwa tu hafili okangwa tunzo sare wende har madarasa wende har ndongo za dini shauri ni mwanza shunga ukumbi ke jambo zenje mazaho wanaze hijari zifanye shana rjueri hali rizifanyao sindele fijo ze valizi zao zijamaka plana hata wana kwa tunda mbabambo lana au makapulana zivalizi zao zija leso abu hata kwa tunda mbabani wotozitia hata zila zitende zao wana ula malahoni hao gazi vunzi wao ilize valizi zae makapulana nezeleso zidotilwa hesa warengo kaya yo ya valelo tidojo hanza vishe maudu yo visha maudu tidojo vishe oshao le kaplana aliva lelo tinulajwa kanza yalive oshao henu siku ganzo change leso ganzo afanye sare ila hamba kampandigo ila yo hamba toanrenge ila hamba ka tia hamba bi ani wazikaze zifumbo zila nguo ho hanza zirohe ewe mzaze kuhafiliha niho ndao enda hu ahira waransi edunia baba no hisabu mzaze ewe hayasa ya hao mzaze bahingo moneze tuizo rango ya ho honde juma mtazingu hafiliho fijo manama razida pompidi barakana ndo partage video hiyo goshole fijo hilo wahafilia garindo bala mbaba ratsahe zeleso zija zoamba toandrenge izogizo na hindini hono makaplana wabeze wayarenge narijuhe bawode mwana ye mzaze abakutenda harma darasa wande oshilie eza Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika shabongo ndo harma hayasa ya mafiti ya duniani zemali utoa hizo wende uleze nguwe henu siku efidhe witoa harma zenye kumbi hizo ewe bomza bahomba bozimilia abo ganza ubeze ikakuta zitongo jotoloda kwa ni bombaba abo bahongo ndo madhambi bombaba utoze malizila embabe gondo madhambi mahu bo miloze ngozila sino ikakuta toze mali bahingo lazwabo wakana pejubo mlago juu ikakuta toze mali wanikamta zenda ulaye zengoza hayasa zila henu siku wala zwabo mlago juu awu waminda budana wambuke kakuta nikaze mali kuna mdala ondani hunu rohende zao wala tinoblela ndamina wengotola laboti yoni haliyo baba waredo hao ewe dunia isabo mwanadamu arijijue msafara mle horendao msafara mle horendao la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah wana hatu riwazaya riwalele hata banga tubo wabadilina bange wana hatu riwazari walele banga tubo badilina bange hokango ndozule bange wajane fedha ila hwedo angalamo tiwafuma emtazolo Marseille goro hitwa goro daraki bomtaza hangulo Marseille wana shahauto garmona oni hali mvao mduaza hizo mwambilwa no silamu muhafiliha ne dunia shaban zizo ntipia bwadzaze manofanyo zinu kambra paro asiste
kaburi hali mrakao laziwa hali mrakao laziwa mwone hali mrakao laziwa hamizo ihalakao lala hamizo utahohula hamizo marando yala hamizo le kafwa ewe mzaze ihaya hino kaburini ikansinga ulindao mimi kwezi mchahoswa mahoka walati mwambiani hokarangu hale gamina mbamu dabanti mwambiani timlanu kaya hoheza hangu tinaparo ziheza tena tinaparo heza jibo tena wanugu waduka naona heza tizia mwana mshahangu kala thimio baraka nezi nguna ve baraka rauro naziwana hao mruma hao mwana mshahangu kala thimio baraka ngasi banu ngasina mo emadui ngwa jodo koza bo ridisao shanga sibanga sina mo nezi nguna rivukisha neti ino inshallah taala haizo izo zonti pia gamonao ihalo ndo hafilia na nikumbi wandu wadoze dini wadoze yorjoka wenda udozo kabale wakati mbraka wadziwa bahe wakati wandu holelao majondu ngondo zao ulando wakati mbraka wajiswa kaburini atulowe roho hemisi wayantiwa ambako shio ola mrumaho awala mbabaho awala mwanaho hajaho taba mbo mwanadamu tuongondo zahe mwishazinga wendo zahe ulando wakati ukawa hantu anditojijiwa mbandobi hema hambabi utoka huiswa bo mwanadamu hena ndogo wakanizo duniani rezenje marezembi kuna ujohana lebukungilo karibu bala le hantu abala kuna wesa utoka hamba ukaya na mniheze na binandi senjema c'est trop tard bahi emzaze kurenge bange hubadiline mwana uhafiliha fedha bomzaze ulo Marseille mbaba huzaya uhafiliha fedha mzaze ngu hadayo mwana hao umzahata kumlele umbadilina bange wazaza hangwe umdo pare wazaza ngumle pare muhafiliani kumbi mdoze dini timwambia ni bo wandu mnishili yao wende bala Stalingrad bala mbaba ngondo duna yo jaza wodo wana kode jawo unike hilo unike zile hizo amanzo 20 ama wozi kaza zifumbo ile hambo ukaya tontie ile hambo ukaya kapandigo ile hambo uka dusanorwenge zo pia ugazikazo zifumbo zila nguo bala mbaba le fijo hilo uhafili hana majifiri sawo leze kodozi kawe yabo abala wodo parana mweze portable yende ngayino ebala dei samonje ndenga ngwa ebala dayino yonde hadwa hafiliha neza nikumbi wo shetani ndefanyo hazi bo andu maislamu wo shetani ndefanyo hazi wodo parana mweze portable ebala dei ebala ya turengendo ibala onugo wanga ibala amina harenge ibala zinna bakajarenga ibala gardo kautinzanga ibala gardo renga mitranga ese lo sirenga renga 20 renga no kamba uka fundi Musa au fundi Said Abdullahi au fundi Jibril watango wana darasa ya hauma hala fulani kwa nafuta handugo jizu watinze sare au wende mbabaha nukaundo walio sheyo ya shawafilisha ni hayasa wadojire mano jikaza amajifirata ufurikaona mdulu ya kaudushu wadozo kalama jifiria ya haramu hena jifiri balange tuko bala haramu sabonsi wadoza hizo zonsi kuya jomba uwa ya heza majimbo yala ya hayasa ala majimbo ya kumbi yala sawa ndo pihao bawo zinao hila waurto hamisimbali binadamu ewe bomwanada mzaze koshela dini koshela umusho bomzaze usodo furika bana dunia kaiti dunia ngiyo shangero hao dunia ngiyo shangero habo mzaze hayasa ho yinu kubunguza mbabi
zenje mazaho wana zehija radwe hali rizifanyao ewe indedu na wisa zide hali zakaye makati abira zihayesa za nyuzini bomzaze zihayesa za zini bombaba utsombo kwangu jolezo mokana peju utoze mali yende rumishia zini hata urumwa besta mama bombaba hata ujorengeze mali zila uzini kamta zenda zurumwa harman goza zo haramu kwa shila bombaba bari hamba ukaka kuna toze mali gojolezo bomla goju au kuna ulala wetanda junda wana mzaze ewe dunia isabo mwanadamu narijijue msafara mle yore ndao narijijue ewe mzaze zenye kumizinu zebote mziti yao ebala mdazo ke milala mti yao warumwe malumu ya hanu alango afanyao hapurunku alanga afanyao hamafura purunku emilala mti yao bomzaze ilane manako yotoke mafura wayo ala mafura purunku na mwene mwavisandu wa mwambieni emilala mti yao warumwe malomo ala mafura yamba purunku mzaze gotoshe keza wandu nobela kutu shoti yao harumwe miomo mzaze kamweshele dunia ize hayasa za nyuzino mzaze olo Marseille huzaya hule mwaneja paha umbadili na bange gwanzo milioni ndote harmo kumbi mwana ya shirondowa yezo mana mwana ola holonda bomzaze urodarakia mwana ola bomzaze mbaba urodarakia mwana ola ba bombaba esa wodezo mana wende wamzaya utangaze malizila na wena mbaba na wena mzaze mwende muwe mwanaola wenda ulwaya esa mweradize malizila mzizabwanya tabanya hate mwana enda shirondowa ewe nguna hemo wana hatu ikaundo wa fa Marseille hemo za shunga wabange kamju habu wa komori roa zaza hangu roa baba hangu roa nasha hangu rara shaurisha hona hatu wanu kamjora umbadua mara sibanga kufanyo mzaha zenyu kubizanyu zinu bomzaze mwafilia mnacho wanangu wapoteao wanangu wapoteao noti nilibange bahi wanangu wane Facebook hapo kwa kutunena fasio hadisi ze mwana bomzaze ewe wanangu wane Facebook hapo kwa kutunena fasio hadisi da wana bombaba ese samdidi mashingo dungu za shughuli bombaba wanotola mele yabo hata na madaba na tibe na lile ni mwana fulani yoshughuli njema udazo kabanaga wana mwana ulondani wa mransi urati mramara rondani umransi kupoteo kusunda nafasi yoto kanda wane mwana muhadisi mbabi yato ishia ze histori za uto mambambano goyo ya hunule menguni bombaba udungwe emadabane ne maele ala ne tibe kalila ne tibe ne njizi unasiya mwana potea yewe mon frère ancien le maire Mohamed Kariji bahati njema mubushirio daonele tunda jemala hao nuwana watukufu hao inshallah taala baraka nando garjo waswili inshallah taala bahi bombaba huranse mwana hudungu maele na madaba mwana kupoteo mdomara ruwa hongu poteo gurengo ni Facebook tuongwendo batile le bange bahi shahata ulele bomzaze bombaba mdomara rulo hofkoni humula portable humnika na ordinateur to contacte da ono wanza shonga wa Facebook kututunde mwana hofkoni afanyao bado ni mwana ya joka kufanya hofkoni hao wende umlelanizo bombaba bomzaze da nyinyo waili mtudamba mwanangu adungu gada mwanangu adungu mlelanda bombaba bomzaze surtout da bomzaze esa wande wako zombani mlelani zonda bomzaze nanda bo amulia portable warudio mula na ordinateur lazima mwananga mie izo pia kusuziona bomzaze
Mwana lazima angamie. Sasa mdidimashi rangufu mwakamili uhafiliani kumbi kuchutunde mwana narubenyi mbari zambe mwana potea sababu nda ubo mzaze isarangu ele ndi mercredi guhono siha baba mbalo guoza rahisi mwende mwafanye sare uhano siha juma ndama zisonye bahiwa la wazini hata ngondo renge vakansi kumbi ula kutunda nafasi yote nda wa angalau wane opara yabo mlime yabo le pati mpia yabo mnumba pati yabo mpia mli na mtoto angalia mwana nyoho atibale dirishe atujonja ativori za hiyo izo pia ngo tifanye bo mzaze udazo kabalenga unadhamana wana onda ni hula chabale ukatulenga ushondani ngo sonyi makaplana yabo mlimba pati yabo yabo mundu ba hindu mli yabo mwananja liko boenda likoni pondumendu hali na mangalo mikrondo bati tabaku huyabo yo mikrondo mzaze na bala kutuja zibira undani hata wendo kumbi ni hula uhafiliano kumbi ne makaplana wamsonyao bahiwoka hama walengo walizoona na hao uhafili hata wakahama mzaze hata hondo bwale dirisha ubwale fukoni undo mwanaro wendo bobironi hundo misemba zangu zae hata mkobani ina lillahi mwanaro baba narugo nenda ya mwagamizanda ubo mzaze esa kutunda nafasi yotojawa ngali mwana obanu yaliyo au mketi muhadisi mwambe eza kweli abana ni mwambioni kwezi bwazaza hangu mnishila bwana shangu mnishila oyabo aba mbiwe kana mwana mbrati mdishie mrina mwambe eza kweli za hahe bedune hisa aba mtokati ba mimashuhuli tendo namba hindu tambokatifu mdu na profite mdu kane mwana ya mwambe eza kweli mbrati mdishie hen baba mbalomba nugo mtusambe mwana hen baba mbalomba nugo komori mtamba baba fulani bale baho bulando da honi haho ula mahala chamda tidishe mwana ngoroho bo mwana zaina amsomziani hula bamruka tujoba no emaitijo kopara mundu mukadishe mwana msoma biya surtout de mwana mshe emzaze wangamize mwana hotsa kutunda nafasi uhafili hao kumbi uhafili hayasa makaplana yo tongeza urase mwana aonde makaplana yewe kaplana nge utawa kaplana rahana ne mwana wazaya bomzaze utawa kaplana rahana mwana wazaya uhafili hao kumbi tabu wala wahezao bao waondo walo ne nafasi kuwatoka utendaro mumra janama wakawa ondo pi hao wazinao bao waondo wadoka ushirondoa mwana Muhammad Arazida bahati njema partage video yo mwana Muhammad Arazida Mwenyezi Mungu nikono no hairi gersigo dunga mbabi ze video fanyao Mwenyezi Mungu be baraka marhaba meji bahiyemzaze ulo Marseille ubadile mwana abange yemzaze ulio Paris ubadile mwana haka plana uretse mwana ngujo shonga uretse mwana sanja shonga mwana ahaya yala armadila mnongu bahati njema mbushiriyo ewe isufsule mabi mbamba bahati njema ngamubushiriyo mwana isufsule bahi yemzaze bala timwambia ni kwezi botengo mnilishili yao bala mbaba Stalingrad wofurka bala hata mnuko nezenguo ndele fijolika wewe bezo mikeyo bala ganzo leso 20 ganzo mengo miraru oparaneze portable oparaneze portable ibala una zakia parisa ibala maga rungunga ibala ndei ibala je waraso wanawanja chonga hata kango yimo ibala mwananja likoni bwenda likoni haja yabo wangalo mikrodum pushemba pati mnikemba pati bona mwangalie nzia ishilando bao mlango mtitokaka harase mwanapote yake masimu indemano wana wadunge magada wangamia wakawa babano wazaze wangamizo wana hesa nikumbi wa babano wazaze wangamizo wana hele bange ya Rabbi bomfaume
Ingaduka dunia isabo mwanadamu narijijue. Ibada shikaye mtana mwinji narijijue. Ya Allah, ya Allah. Ya mwanadamu mwana mama frère Longor Ali bahati njema ya mubushironi samsamba ngamtopara shamtopara lelo beko ngajioni mwana ma Longor Ali bahati njema nda wana letunda jimala hao no wana inshallah taala bahikwezi abotikanzani kazi yabo ni mwambieni okaya bange ribadiline mwana nyondumlo Marseille zinu rilopari rende makaplana ribadilino wana riwaransi Facebook warenge embabe uhafiliao kumbi hokamba ukago jola zonda bomlago juu ikakuja towe mapesa wanikamzaze enda haruma okumbi embaba urate mwana tuwa potea umula ordinateur nda wana mzaze na portable watugo kontaktana dene madui mwana hajashonga Facebook warenge TikTok tuo hotuweze nguo bo mwana gonjorma TikTok ya bo mwana mshe utuweze nguo ba TikTok arenge na bala kutujwe zibirao mwana mshe TikTok wa huo kaburi ngilo amga lulindao le kaburi lao lulini galulindao mna TikTok ya bo mwana mshe mkomo Islamu kwamba Islamu mwana mshe Islamu bo tuweze nguo fanya TikTok yabo lekaburiga lihangali yao eduna hisa emzaze ukumbi urengo kandi wa jelimaho urase mwana potea bomzaze urase mwana potea kaplana umbadiline mwana uafiliana makaplana na leso hanikumbi mzaze ulo Marseille uafilia ele drogu mwanzo mapesa umbadiline mwana tuo kusofuma henu siku kamjua marashawiri mtsolela tamfanya jele paha matabazo wana haya abatitiyo bomzaze ulo Marseille batitiyo bomzaze ulio Paris uranse mwana mbaba tuo hafilia he maele hafilia he madaba hafilia he ntibe hafilia he njizi hadazo kabalange na wana chaka da paro hadisi na wakati ne nafasi ese shughuli mtazebahe chuo hazaya kati ujo nangoje hata lepati yeule hase kaguro wasubuhi arwaja yejua alipia wasubuhi bala atwa microondu abato jonda nafasi ya birayo no wana bahi mzaze kwangamize mwana kwangamia hudu hangamize mwana uafilia makaplana uafiliani kumbi uafilia sare urato wanaopotea bomzaze kambransi zevalizi zanyu zijama kaplana taka mtunda mbaba mbozitia zevalizi zanyu zijale so ataka mtunda mbaba mbozitia omusonga mvuzozi tadeza wana ili zevalizi zanyu makaplana mjitie enyumba huibadili enibabango tonde makaplana bwata makaplana alapuri esa hino sikungu ando shanjika plana bomzaze imwanata lepati henu siku walo pati na balango ndo mapesa henu siku webesha wenda harma nikumbi no ule sare ya makaplana ti hakiba mzaze waduluma bomzaze idaraki ya bomzaze nizo mwanafanya idaraki ya bomzaze mrato silamu ngono njiro dusemwana umbadende yasome ekurasa mahala hule shaka ndo kumbi yondo kogo jojo natasi uhafilia mwani mwapemele wende watahe enguora wila wabeho magazara ijabaya yoni za uhafilisha sha Qur'ani yokuja hafili hiyo wajo na faida yo maudu ujo ufabu mzaze bumbaba mwanaja some umsohafu shako jobo tasine makaplana ikiabu hata mpakanda habo karimbushironi Sodrudin Saidi Maswab hayasa wa hafibiha wa babani wazaze hayasa Marseille waregele drogu badiline mwana wanangu waruwe lila hayasa Paris warege makaplana nezesare wabadilino kumbi wanawanja shonga warudu internet
wadwa duwe lila wana wadu kumaga wende wando nayi wadwa chilo abo kana na mweleza ndingo ayewe usilamu tuo edune hisa boma islamu abata mpakanda abo gani msalimuni hena mlikamdo akamnishilia abo ya partage video hiyo wando ukababo bahati njema gani mbushirioni garjo hona narma episode ya sasena inshallah taala Mwenyezi Mungu na uni ema Islamu Mwenyezi Mungu na uni ummati Muhammad Mwenyezi Mungu na uni hena mdulo wanze wanzoaje harmazansi iza Europe yatawe mwana mabolto lomze bahati njema anga mubushirio obanulio dawe ne famia haho ni tukufu ya haho inshallah taala Mwenyezi Mungu mnikani unono hairi gwampweni ne madui obanumlio mwana masule Yusuf Sule abani mbushironi bahati njema Mwenyezi Mungu nike imani obanumlio enulobo nze mgamwa sulishere iliyata weze tabuzilo Komor mgwa unie masiwa Komor baje mrujo angalie masilamu angalie baba hatu angalie wazaza hatu notabifu waho wananyasi wenda wasomabo nze wajawarendeha kwa tire zofanya harumeze press publique mgwa uni wandu watoja wauni yabo waloneze doktora walo yabo watona wafanyao hezi ya peu ilo harume masiwa Komor Mwenyezi Mungu to yabo haraka Mwenyezi Mungu uni hena misilamu ulo hospitali ngam nikono no hairi ngam nikamvuza hairi inshallah taala Mwenyezi Mungu na sulishe wanasha hatunoza za hatu no baba hatu wadungeze hayasa wababa hatu wadunge maele Mwenyezi Mungu wanike imani wadonda nafasi sabdi dimashi wado angalo wana watunda no wasomesa Mwenyezi Mungu nikoza za hatu imani wabungize mbabiza nikumizinu bekwa nesinjima zao wana shazido fanywa usawa usalama basi na fijo ba wanaopotea abuga johonana haruma mpango wa satena inshallah taala kamne zimbabenzi abo bahati njema garjohonana Ahmad Azda bahati njema garjohonana hayo tipia na partage video hiyo ndo ukababu dunia isabo mwanadamu narijijue msafara mle yorendao narijiju mtana masihu ibada shinji narikenisho ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Mwenyezi Mungu rehemu hena mlisilamu ile bone jumansi roza za hatu rona shatu rona hatu ro baba hatu ro jumba hatu ro makoko hatu banwaliyo ijero na nembeboni hena mlisilamu ngwari panesha shoka burini ngwari paneshari shamro jahannama hena mlisilamu ile bone jumansi inshallah taala Mwenyezi Mungu anajalie sirabaki runde wandu wajawari zihe wari nike haina njema ya dunia hena njema ya dua hena njema ya fatiha ilirede mbeboni asonti pia Mwenyezi Mungu abenzi bahati njema mwanama Dongor Ali na partage video hiyo wana ukababu salama garjohonana asante